Number 3. Dragi. Škola stranih jezika Kontekst u Smederevskoj Palanci organizuje časove engleskog, francuskog i nemačkog jezika, a od ovog meseca u ponudi je i kurs švedskog jezika. Za kratko vreme i po najsavremenijim metodama savladajte željeni jezik, jer čovek je bogat onoliko koliko jezika zna. Za dodatne informacije zvati na broj 0666565 Radno vreme je svakog radnog dana od 15 do 20 časova. Škola stranih jezika Kontekst, ulica Prvog Srpskog ustanka, poslovni centar Uzor, prvi sprat. Pa ovo je omladinski volonterski projekat Klub Gimnazijalac koji realizuje neformalna grupa gimnazijalaca iz Velike Plane uz podršku Resurs centra omladina Jaza sa Požarevac u okviru projekta Mladi su zakon koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Tako da skupili smo se i kada smo pisali taj projekat, prošli smo prvi krug i onda ja sam onda išla na obuku na Srebreno jezero u trajanju od 3 dana. I tu sam u stvari otprilike naučila kako se otprilike pravilno piše projekat i to nam je posle pomoglo u drugom krugu. I kada smo prošli drugi krug, negde polovinom avgusta, počela je realizacija projekta. A danas imamo prvo obraćanje svim gostima od strane direktorke, imamo neki naši talentovani učenici će da pevaju, mi ćemo se isto obratiti publici kao osnivači ove neformalne grupe i mislim da će bude baš lepo. Nikola, rekli smo da je u okviru ovog projekta danas otvaranje kluba Gimnazijalac. Kad kažemo klub Gimnazijalac, šta to znači? Objasni nam koja će biti funkcije i kakve će se to aktivnosti sprovoditi u okviru ovog kluba. Pa klub se zove Gimnazijalac zato što su ga gimnazijalci bukvalno napravili. Ali klub Gimnazijalac bit će namenjen svim mladima opštine Velika Plana, kako osnovcima, tako i srednjim školama. I kada kažemo klub, kako će on funkcionisati? Šta će učenici moći da rade i čime da se bave u okviru ovog kluba? Pa sve one aktivnosti, to jest kako bih to lepo rekao, đaci koji će imati neke kreativne ideje, moći će ovdje da dođu i da sve svoje kreativne ideje bukvalno tu izraze. Biće jako veliki broj vannastavnih aktivnosti, priredbi, karaoke, žurka, to jest žurki i tako. Uglavnom biće svega. Klub će biti korišćen ne samo za našu školu, već i za druge škole, zato što je to klub koji služi da se mladi zapravo da iskažu svoju kreativnost. Koristit ćemo za razne književne večeri, muzičke večeri, za karaoke, žurke, maskembale, tako da će biti da se zapravo mi rekreiramo i da nam bude zanimljivo u školi, da ne bude samo suho učenje. Jer mi pre toga nismo imali neko iskustvo veliko u pisanju projekta, zbog toga nam je i pomogla naša profesorka, to jest ona nam je davala samo neke male signale kako bi to trebalo da izgleda, ali super smo napisali i dobili projekat. Dragi gosti, prijatelji gimnazije, dobrodošli na svečanost otvaranja kluba Gimnazijalac. Kao što vidite, ovaj prostor je osmišljen od strane mladih ljudi koji su želeli da u našoj opštini imaju prostor u kome bi realizovali sve svoje ideje, a mi da budemo ti koji ćemo ih podržati u realizaciji
njihovih ideja. Drago mi je da ispred kolektiva gimnazije i u svoje ime pozdravim predsjednika opštine Velika Plana, direktora regionalnog centra Smederevo, direktore preduzeća, direktore osnovnih škola, direktore srednjih škola, članove saveta roditelja, članove školskog odbora gimnazije, moje dragi kolege, i da kažem da klub Gimnazijalac danas počinje zvanično, da tako kažem, sa radom. Večeras u klubu Gimnazijalac biće prva žurka, gimnazijska, koju organizuje neformalna grupa Gimnazijalci i naš učenički parlament. Želim da kažem da veoma mi je drago što će učenici, a i mladi ljudi iz naše opštine konačno da imaju prostor u kome će realizovati svoje, kao što rekao, ideje. Posle priredbe i programa koji su osmislili članovi sekcije Sveta reči i muzičke sekcije gimnazije, a koje vode naši profesori, profesorka Jelena Vlahova i profesor Stanislav Damjanović, pozivam sve prisutne na jedno druženje i mali koktel u holu škole i ujedno želim vam prijatan boravak u našoj školi. Hvala vam i Danas je 16. septembra, 5:12. Ovo je vreme da se svi probudimo i shvatimo koliko nam je ova škola važna.
Vreme kada treba da se zapitamo da li želimo za nju da se borimo. Ovo je vreme za buđenje jedne generacije koja želi da svojoj školi vrati nekadašnji sjaj. Generacije koja želi sve da podsjeti koliko je lekara, profesora, inženjera, doktora nauka, političara izašlo upravo iz ovih kluba. A bilo ih. 24 doktora nauka iz gotovo svih naučnih oblasti, od medicinskih do tehničkih, preko prirodno-naučnih do društvenih i umetnosti. Gimnazija je dala i 13 magistra, 9 narodnih poslanika, 5 predsjednika naše opštine, 7 podpredsjednika opštine i tako dalje. Ove podatke uskoro ćemo imati sabrane u monografiji gimnazije, koju za njenu 70-godišnjicu 2020. priprema nekadašnji profesor i direktor obrazovnog centra, gospodin Dušan Kanja Milosavljević. Pozivamo profesora Milosavljevića da nam se obrati. Imam izuzetno zadovoljstvo i čast da vas pozdravim i da vam kažem da sam prilično uzbuđen, jer posle 45 godina provedenih u ovoj zgradi i posle 18 godina provedenih kao penzioner, ponovo se nalazim ovde sa svojim bivšim učenicima, koji su sada profesori, koji vode ovu gimnaziju, sa ljudima koji vode opštinu, sa ljudima koji su prevazišli opštinu, republiku i nalaze se i na drugim kontinentima, o čemu ću nešto kasnije reći. Ali iza svega želim da pozdravim ovaj svečani skup, što vidim da je gimnazija počela da gaji ono što je, kako mnogi kažu, bio ono zlatno vreme kada je obrazovni centar u Velikoj Plani, gdje god se pojavio, kako naši profesori umeli da kažu, žario i palio, da su naši učenici osvajali vrlo vredne nagrade i da smo, verujte, bili poznati u Republici kao jedan od vrlo dobro opremljenih, kadrovski, stručno i, što je najvažnije, materijalna osnova rada. Gimnazijalci čine mladi koji su do sada prošli obuke za vršnjačke edukatore o trgovini ljudima, diskriminaciji i psihološkoj podršci mladih. Oni su kao edukatori sveta reči održali preko 100 radionica sa decom i mladima iz osnovnih i srednjih škola naše opštine. Aktivni su u pripremanju književnih večeri i performansa, snimili su kritike i filmove i osvajali nagrade na konkursima. Njihova misija je da okupe aktivne gimnazijalce koji kroz organizaciju različitih kreativnih, edukativnih i kulturno-umetničkih aktivnosti žele da naša škola postane mesto u kome mladi našeg grada mogu na kreativan način da provedu svoje slobodno vreme. Oni žele da svoja znanja podele sa mladima svih škola, ali i sa osmacima i njihovim roditeljima i pokažu kako je ova škola pravi izbor za budućnost njihove dece. Jer podaci govore sledeće. Od 83 maturanta koji su u junu završili našu školu, fakultet je upisalo 76, što je 91,5%, od čega je 36 maturanta na budžetu, što je 43% i to uglavnom u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Vizija naših gimnazijalaca je da mladi našeg grada u potpunosti uživaju prava u svojoj zajednici u kojoj obrazovanje i mladosti su njeni osnovni resursi i pokretači pozitivnih promena. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. And I know, 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 I know. Hey, I'm living a thing alone, but ain't no sunshine when she's gone.
sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Damir Damjanović, Anastasija Kostić, Nikola Grković i Nina Petrović okupili su se oko projektne ideje Klub Gimnazijalac i predano radili na pisanju projekta sa kojim su konkurisali za program Mladi su zakon, Braničevski i Podravski okrug. Trud je isplatio i njihov projektni odobren. Tako je 20. avgusta u Požarevcu u ime neformalne grupe Gimnazijalci ugovor o realizaciji projekta potpisala Bojana Cokić, koordinatorka projekta, a maturantinja naše škole. Partner u realizaciji ovog projekta je naša gimnazija koja je pružila materijalnu i logističku podršku. Da, pa ovako, ja bih prvo da predstavim projekat. Ovo je omladinski volonterski projekat Klub Gimnazijalac koji realizuje neformalna grupa Gimnazijalci iz Velike Plane uz podršku Resurs centra omladine Jazasa Požarevac u okviru projekta Mladi su zakon, Braničevski i Podravski okrug koji finansira Ministarstvo omladine i sporta. Također svima njima dugujemo veliku zahvalnost zato što su prepoznali naš problem, naše potrebe i omogućili da stvorimo ovu divnu prostoriju. Isto tako dugujemo i zahvalnost našoj školi koja nam je obezbijedila ovu prostoriju, bez toga ne bismo mogli ništa ni da uradimo, također za finansijsku pomoć i zato što su nam obezbijedili nova vrata. I dugujemo isto veliku zahvalnost opštini, našoj opštini koja nam je također pomogla finansijski. Naravno da se zahvalimo svim profesorima, pre svega profesorki Tanji i profesoru Lazi koji su osmislili, to jest kreativni tim za oslikavanje ovog murala ovde koji vidite. I naravno najviše bismo u ime svih nas da se zahvalimo profesorki Eleni koja je nekako nam i ovaj konkurs pokazala, motivisala nas je da možemo sami da pokrenemo nešto i sve vreme je nekako bila tu uz nas, radila isto koliko i mi i svi mi se mnogo zahvaljujemo. A o tome koliko je u stvari ovaj klub značajan za nas kao školu, pa i kao pojedince, nešto što nam Nikola rekao. Naš klub Gimnazijalac jeste mesto gde će mladi iz Velike Plane moći da provode svoje slobodno vreme i da izražavaju svoje kreativne ideje. Također htio bih da napomenem da je klub Gimnazijalac lično za gimnaziju jako bitan, jer će gimnazija putem ovog kluba moći da iskaže sve svoje najbolje sadržaje i time se nadamo da ćemo privući mnogo veći broj učenika. Također htio bih da napomenem da je klub Gimnazijalac ne samo striktno za učenike gimnazije, već i za sve mlade iz ove opštine, također i za sve ostale srednje škole i da... koja je učestvovala u izradi murala. A to su Marija Mirković, Luka Miletić, Filip Zdravković i Boban Ristić. Oni su već sada studenti, znači donedavno su bili maturanti ove škole. Dalje onda Kostić Anastasija, Jelena Nikolić, Božilović Aleksandar, Manojlović Danijel, Manojlović Darko, Mjeda Živanović, Anđela Živanović, Bojana Maletić, Anita Đorđević, Kostić Anđela, Divna Arsić, Ana Čičić, Tanja Panov, profesorka likovnog i profesor geografije Lazar Mirčić. Sada bismo da zamolimo predstavnike omladine Jazasa Požarevac da nam kažu nešto više o projektu. Moje ime je Zoran i iz omladine Jazasa Požarevac. Meni je drago da vidim ovoliki broj ljudi, a pre svega ovoliki broj mladih ljudi i ovu divnu prostoriju. Ja bih morao na početku prvo da se zahvalim Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije koje već 7 godina za redom podržava i realizuje u saradnji sa civilnim društvom program Mladi su zakon, program koji je do sada podržao 1095 omladinskih volonterskih projekata u Srbiji za proteklih 6 godina, kao što ste rekao, ovo je 7.
Srce nam je puno kad dođemo i vidimo šta je sve urađeno, a tek šta će se sve ovde realizovati. Zahvaljujemo se i opštini Velika Plana koja nas je podržala još kad smo pisali projekat i predavali ga ministarstvu. Eto, da vas pozdravim sve još jednom, da vam želim mnogo uspeha i mnogo divnih akcija, druženja i novih ideja, možda i nekih novih projekata koji će izaći iz ove prostorije. A sada će nam se obratiti profesorka srpskog Jelena Zlatkova, koja je inicijator ovog projekta. Dobar dan, meni je drago da ste došli u velikom broju. Nisam ja inicijator, inicijatori ste vi. Inicijator je naša škola koja je nedavno imala jedan braku sa jednom velikom grupom i stalno, iako nisam tu držala čas, kad god bih prošla hodnikom, razmišljala o tome kako da se to nekako sredi. I zahvaljujući Gabrielu Rankoviću, koji vodi izviđački klub u Velikoj Plani, koji danas, nažalost, vjerojatno spreči nije mogu da dođe, ja sam otišla u mesnu zajednicu na sastanak gde su bili Zoran i Borko iz Jazasa i videla među sobom mnogo dece koje su naravno tu negdje srednjoškolci, zapitala sam se šta ću ja tamo, to je to namenjeno mladima do 30 godina. I međutim, ono što su oni predstavili kao program Mladi su zakon je meni dalo neku ideju da bi to naši gimnazijalci, koji su kao volonteri Sveta reči radili čitav niz edukacija, mogli nekako da se organizuju i da nešto pokrenu kako bi njihova škola postala vidljivija u lokalnoj zajednici. Ja sam znači dala samo taj početni neki impuls, malo im pomagala jer je teško napisati prvi put projekat, to moraju da priznaju. Oni su posle toga postavili konkurs, Bojana je išla na edukaciju, sve to nekako krenulo. Već smo se podržavali, leta smo tu na najvećoj vrućini oslikavali, posebno sam ponosna na svoje bivše nestašne maturante koji su se tali na skele jer niko nije smelo se popne na visoke, da oslikala visoke zidove, koji su dolazili svakog dana. Tu smo se družili i proveli na jedan kreativan način, jedan deo letnjeg raspusta i mislim da će to da im ostane u pamćenju. Toliko od mene, ovaj klub će da zaživi, nadam se uz podršku i vas prisutnih ovde nekim malim donacijama, vašom dobrom voljom da vremenom klub i proširimo na još jednu prostoriju koja je pored, vidite da je ovde tesno i da ugradimo jednu klimu kako bismo ovde prijatnije mogli da dišemo i ne bismo sve vreme razmišljali kako će da se super zavaži da se ne preznojamo. Toliko od mene, kažem, ja sam samo njima podrška i uvek mogu da se ostane za mene. Kao ja
ovako mesto potrebno, ne samo našoj školi, nego i gradu, svedoči činjenica da je slikanje murala izazvalo veliko interesovanje, ne samo sadašnjih učenika naše škole, već i bivših maturanata, sada već studenta. Oni su danima dolazili u školu, peli se na skelu, oslikavali zidove, družili se, unosili nameštaj i vinu, jer tako mladi dobijaju mesto gde bi kvalitetno i kreativno provodili svoje slobodno vreme i razvijali svoje veštine i usavršavali se kroz kreativne radionice, izložbe, program Mladi naučnik koji se sastoji od biološko-ekoloških i hemijskih radionica i festivala nauke, ali i nezaboravno družili na maskembalima, karaoke večerima, koncertima, muzičkim večerima, žurkama, proslavama rođendana. Klub koji nudi ovako širok spektar aktivnosti uticat će na smanjivanje maloletničke delikvencije, alkoholizma, narkomanije i zavisnosti od virtualnog sveta, igrice i društvenih mreža. Umesto virtualnih, mi ovde nudimo stvarna i bezbedna druženja. Zahvaljujući ovom projektu i saglasnosti škole da jednu učionicu ustupi na korišćenje, postaće prva i jedina škola u Srbiji koja će imati svoj klub u kome će mladi moći na kreativan način da ispoljavaju svoje ideje i provode svoje slobodno vreme. A naša škola mesto na kome ćemo promovisati zdrave i bezbedne stilove života. Generacija gimnazijalaca koja osniva ovaj klub samo započinje tradiciju koju će nastaviti budući članovi. Ovaj prostor biće dostupan i osnovcima i starijim ljudima, svim građanima, a samim tim bi ovaj klub mogao da postane veoma bitan za Veliku Planu kao grad. Naš klub gimnazijalac postaće prepoznatljivo mesto kulturnih dešavanja, zaštitni znak škole, naše sigurno i bezbedno mesto, a gimnazija škola iz koje se ne beže. Hvala Ministarstvu omladine i sporta i omladini Jazasa iz Požarevca koji su nam pomogli u ostvarenju naših snova. Klub gimnazijalac nastavit će da živi kroz naredne generacije koje budu upisivale našu školu. Ako treba, ja mogu sve, poći s mora na planine. Vidim ljude, s druge strane, ja ljude lako ne.
Hvala vam što ste došli na našu malu zajednicu. Budite nam dragi gosti i na narednim aktivnostima. A sada vas pozivamo na druženje i koktel. Gimnaziji u Velikoj Plani danas velika svečanost i za zaposlene u školi, ali pre svega za učenike koji će se ovom otvaranju kluba Gimnazijalac najviše radovati, čini mi se. Kažite nam kako se došlo na ideju da se ovako nešto pokrene i od koga je dobijena podrška za realizaciju ovog projekta? Ovako, malo pre sam to rekla prisutnima, ideju smo nekako svi dobili zato što mi u okviru Sveta reči već punih 8 godina imamo muku oko izvođenja različitih programa. Ne kažem da su nama zatvorena vrata institucije poput Doma omladine ili biblioteke, ali uvek treba nositi sve te rekvizite. Biblioteka nema binu, Dom omladine ima skupštinske stolove pa ih treba pomerati, svaki put sklanjati i nositi. I s druge strane, gimnazija je počela da gubi đake, sve manji broj njih je zainteresovan za gimnaziju, tako da smo hteli nekako da napravimo mesto koje će biti bezbedno za đake, da roditelji mogu da pošalju svoju decu slobodno, da tu provedu slobodno vreme, bez rizika da se nađu u zavisnosti od nekih psihoaktivnih supstanci, duvana, alkohola, a s druge strane nama koji pripremamo program olakšanje, jer je ovaj program omogućuje jednu binu i kažem, nama je s ponosom to važno da smo mi za sada prva i jedina škola u Srbiji koja ima jedan klub i koji je namenjen mladima za vannastavne aktivnosti, ali ne samo mladima naše škole, nego mladima iz osnovnih škola, mladima iz druge dve srednje stručne škole, odraslima, imaćemo različite izložbe, koncerte koje su namenjeni i starijoj ciljnoj grupi, tako da mislim da će ovo biti put ka otvaranju gimnazije ka lokalnoj sredini. Istovremeno ono što je bitno, umrežavanje jedne ustanove koja pripada formalnom obrazovanju sa jednom neformalnom grupom mladih koja pripada civilnom društvu, pritom su učenici njihove škole. Znači, kroz konkurs Omladine Jazasa, projekat Mladi su zakon za Braničevski Podunavski okrug, naša škola je, tačnije naša neformalna grupa gimnazijalci je dobila projekat za klub. Ja sam im letos malo pomagala oko pisanja, naravno morala da budem podrška zato što deca sama ne znaju kako se to radi, ali vidim da su se toliko motivisali da će sada ovo biti podsticaj da apliciraju kod drugih donatora za proširenje kluba, za neke nove aktivnosti i tako dalje. Sada je svečano otvoren klub, međutim, baš za mlade i baš za one kojima on jeste namenjen, bit će večeras otvoren. Šta večeras možemo da očekujemo? Da, večeras grupa gimnazijalci i đački parlament organizuju žurku na kojoj će biti i osmaci, što je nama posebno bitno da oni shvate da gimnazija nije babaroga ili bauk škola, kako obično vole da pričaju po gradu jer se dosta traži za neki visoki prosek, već želimo da pokažemo da je škola i mesto gde može da se druži, da ne mora sve da bude vezano za dnevnik, pa sam ja danas rekla malo u šali, ali više uzbilji jednom kolegi koji je ušao sa dnevnikom ovde, da ovde je zabranjeno unošenje dnevnika, znači da ovo prostor koji jeste u školi, ali istovremeno nije prostor gde mi njih ocenjujemo i sve što ovde oni rade treba da bude ohrabrujuće. Znači oni ovde vežbaju javni nastup, imaju binu, tako da ćemo neke časove književnosti da organizujemo ovde, verovatno neke časove građanskog, izložbe, radionice. Znači ovaj prostor nudi čitav niz mogućnosti koje se nude mladima, ali kažem ne samo mladima, tako da je ovo dobar korak za ovu školu. A s druge strane, kažem, ideja nam je da proširimo ovaj prostor, očigledno vidite da je mali, da smo ovde smestili 62 ljudi i da ih nekih 20-ak stajalo, tako što bismo pomoću arhitektonske grupe, arhitekata iz javnog preduzeća napravili neke potporne zidove, stubove koji bi držali, pošto je gore karatavan, i povećali sa još jednom učionicom, tako da bi ovaj prostor bio kao jedna mala i po potrebi svečana sala, ali istovremeno i omladinski klub. Gde bismo mogli da snimamo i omladinske emisije, jer ovo je idealan prostor da se stave neke stolice, fotelje koji su kao u nekom TV studiju, tako da mladi zaista žive svoju mladost na pravi način. Da se više ne zatrpavaju, kako oni kažu, blejom, gubljenjem vremena, četovanjima i dosađivanjem. Upravo je završeno svečano otvaranje kluba Gimnazijalac u gimnaziji u Velikoj Plani. Imali smo prilike od učenika da čujemo da je opština uključena i da podržava ovaj projekat. Pa kažete nam, evo, kakvi su sada utisci kada vidite kako mladi uz malo podrške mogu da uzvrate ovako uspešnim rezultatima?
Opština podržava sve škole na teritoriji opštine Velika Plana. Meni je posebno drago jer sam ja bivši učenik gimnazije u Velikoj Plani i trudit ćemo se da i u budućem periodu svu tu želju i to druženje i sve te ideje koje deca koje pohađaju naše škole imaju i podržimo i da sve te ideje ostvare i da i mi pokušamo da stvorimo još bolje uslove nego što su sada. Ja sam Borivoje Janošević, direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje iz Smedereva. Prvi put sam danas u gimnaziji Velika Plana. Je fascinantno ovo što smo mogli da čujemo i da vidimo. Fascinantno pre svega s aspekta energije koja je uložena da bi se neke stvari pokrenule, ali makar da zvučalo i kontradiktorno, koliko god fascinantno bilo za mene nije iznenađujuće, jer gimnazija Velika Plana je veoma prisutna u regionalnom centru već godinama unazad, kroz brojne aktivnosti i bili su neizostavni deo svih značajnih datuma koji su se u regionalnom centru događali, tako da danas ovo zaista jedan divan doživljaj, ali kažem za mene neiznenađenje, jer samo su potvrdili ono što sam inače imao mišljenja o gimnaziji Velikoj Plani, od profesorke iz Latkovoj i od direktorke škole i svim učenicima koji su bili ili već izašli iz nje i želim i dalje da nastave takvim tempom da rade. Evo, danas smo imali prilike da prisustvujemo svečanom otvaranju kluba Gimnazijalac. Kažete nam, da li je ovo zapravo suština svih projekata koje organizuje ministarstvo i uopšte ovog projekta Mladi su zakon? Da vidimo mlade ljude koji imaju ideje i koji žele da ih sprovedu u delo. Tako je. Ovo je cilj i suština programa Mladi su zakon koji traje već 7 godina i jeste podsticanje aktivizma i volonterizma, znači da se mladi ljudi aktiviraju u zajednici, da nešto urade za svoju zajednicu, da ne čekaju na drugoga, da neke svoje ideje realizuju. Ministarstvo omladine i sporta preko resurs centara, mi smo sad ove godine za ova 2 okruga, pomaže finansijski, mi im pomažemo stručno, tehnički, znači oko financija, oko organizacije posla. I to je sva suština, znači da oni sami volonterski nešto urade, dobiju novac za materijal, za osveženje, za štampanje, za majice i tako dalje, ono što nešto da ih motiviše, bar nešto da dobiju, to mi uvijek kažemo, te majice im ostaju posle kao uspjeno su nešto oni radili. 1095 projekata za proteklih 6 godina je realizovano i podržano u Srbiji, što nije uopšte mali broj. Ministarstvo pokušava svake godine da poveća i sredstva i broj volonterskih projekata. Ove godine, kada su ova 2 okruga u pitanju, 16 omladinskih volonterskih projekata, 3 u Velikoj Plani, 2 u Smederevskoj Palanci i 1 u Smederevu što se tiče Podunavskog okruga. Gimnazija u Velikoj Plani danas je domaćin jedne velike svečanosti, pre svega za njene učenike. Otvorio se klub Gimnazijalac. Kažite nam, evo, kakvi su utisci sada, vi kao direktor škole pružate podršku ovakvim akcijama i šta očekujete od ovog kluba? Pa naravno da kao direktor škole mogu da kažem da sam ponosna na moje učenike, na našu neformalnu grupu Gimnazijalac koji su letos radili taj projekat, uradili ga, predali, odobren projekat i sada se realizuje. Gimnaziji je bilo potrebno jedna ovakva prostorija, a ujedno i klub u kojima bi mladi ljudi realizovali sve svoje ideje, a ideja uvijek ima, verujte mi, naši gimnazijalci su puni ideja, tako da svaku ideju i sve ono što smatraju da trebamo da ih i podržimo, oni će dobiti od gimnazije i od svojih profesora u gimnaziji podršku i realizaciju istih. Očekujem, znači, uskoro da krenu književne večeri, da krenu literarni konkursi pri čemu će se predstavljati njihovi radovi, zatim izložbe razne, dramska sekcija da izvodi svoje delove i tako da smo otvoreni za saradnju sa našim gimnazijalcima.
Škola stranih jezika Kontekst u Smederevskoj Palanci organizuje časove engleskog, francuskog i nemačkog jezika, a od ovog meseca u ponudi je i kurs švedskog jezika. Za kratko vreme i po najsavremenijim metodama savladajte željeni jezik, jer čovek je bogat onoliko koliko jezika zna. Za dodatne informacije zvati na broj 0666565 Radno vreme je svakog radnog dana od 15 do 20 časova. Škola stranih jezika Kontekst, ulica Prvog Srpskog ustanka, poslovni centar Uzor, prvi sprat. Exercise number 3. Dragi